Ang unang pagbasa nato karon sa basahon ni Job, naghisgot sa realization ni Job kabahin sa kinabuhi. Matod pa niya kining kinabuhi murag pinugos. Kamuron dinhing nagsimba, wa mo mapugos. Wa mo mapugos. Basig napugos lang. Usahay ra ba? Unsa may mga timailhan nga napugos lang ta? Kana bang naakay kahadlok? Unya ang imong kahadlok, ang imong kabalaka, murag di nimo masulbad nya ang Ginoo mo isolusyon, mo na moduol ka sa Ginoo. Nya wa na gani na kanang maong kahadlok, kanang maong kabalaka, awa na sa Ginoo. Dili mo inana. Or naakay mga kaguol, naakaroy mga kabugat nga gihambin, nya tan-aw nimo murag di gyud mausab, samaan ang palahubog ang bana, sugarol, mamabay pagyod, ang anak gahi kay tapulan pagyod, bugo pa, na dako pa kay kaon, saputon pagyod kayo, nga lami kay patyon ba? Nya murag di na nimo mausab bitaw, bisag giunsa nimo og sulti di na gyud mausab, na kay mga kaubas balay nga mga porti sa gyud ka burukintog mga batasan, na kay silingan nga libakira kayo dito sa imong trabahoan, bayasan ka sa imong supervisor o sa imong manager, daog-daogon ka kani mga kabugat man nga murag di bitaw nato makaya, adto lang jud ko sa Ginoo. Ana, wa mo ana. Aw nagiuban moingon gyud nga imo sang personal nga problema, na problema kas imong naong, ana gusto ka nga imong usbon nya kay di man nimo mausab, moari kas Ginoo. Or na problema kas imong kinabuhi kay na kay pangandoy di makabot nga di gid sa nimo makaya ba, sama nang nidad na karog 34 palagi apong kay uyab nya gusto ka magminyo, gusto kang makaanak, wa man say mo paanak nimo bisan pari mo balibad nga na. O basin ba? Nya mo na ari kas Ginoo. Mura kag napugos, mura kag gitukbod ba? Nya matud pa ni Job, lain kay ning kinabuhi awe. Mura manig kanabitang adlaw gani nga di man nimo mapugnan ang adlaw, di sa nimo mapugnan ang gabi. Moabot yung kaadlawon. Nya inig ka hayag na sad, di ta ka gustong mungit-ngit yun. Pinugos. Matud pa niya, di ka kapugong. Sakto dili. Sakto makapugong dai mo ron nga mahuman man gining misa. Di gyud. Matapos gini, ug ako sa ning dugay-dugayon magpunay sa muglingi is urasan. Inyong sa kong pugsog hunong. Di ra bat ako ganahan mo hunong og yaw-yaw. Inyong sa kong hunongon tanaw-tanaw sa rilo, ana-ana nya lingi-lingi istupad mga buangon sa kay mo. Nya sagang pari di sad muwali, nganong to pari awa mamuwali oy. Wa sa tuy ayo tong pari Yang pari sad muwali sad nga tidinuod yung wali nga moabot og tag sa kauras, masuko sad. Mamugos. Maigsoon. Ang kuwang sa realization ni Job kay diha man gud ni siya sa gitawag nato og kasakit, gisayunan kay nahurot og kamatay ang iyang anak, sud lang sa kaadlaw, mao ni nahitabo siyang kinabuhi, tanan yang anak 7 kabuk hurot og kamatay, nagdungag kamatay, igos alimpos, nalusnagan sa kuan, tanan yang kahayupan, nangamatay tanan, gikawat pa, gitulis pa, tanan niya mga saop, gihurot yung patay. Unya human ang iyang asawa di na mo pasakan niya sa balay kay purti sa gibutangan sa siyawa ug nuka gikas-o nga ris iyang tiil nga di gyud maayo, didto na lang siya galingkod sa gawa sa balay, kinsa ba say dili makamahay ana, no? Apan matod pa sa atong salmo responsoryo tubag nato, ang Ginoo ayon sa to daygon ta ang Ginoo, dayga ang Ginoo nga nag-ayos sa masulubon. Mao sa niwa natong hibaw ana, dayga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Pasabot ayaw kabalaka og naay kasubo, naa man say Ginoo nga moayo.
Ayaw kabalaka kung naa kay mga problema, ang Ginoo ray mosulbad ana. Lagi. Kanang imong naong, solbaro nas Ginoo. Kanang imong bana, nga sugarol kayo, patio nas Ginoo. Bitaw solbaro nas Ginoo. Ana, naay Ginoong sulbad. Kanang imong anak tapulan kayo, ay solbaro nas Ginoo. Pasabot, kay ang Ginoo may nagbuot sa dagan sa kinabuhi, ayaw na lang sa go against the tide. Pasabot, ang saman, ayaw paningkamot nga mawa ang imong kaguol. Ayaw paningkamot nga makugihan ang imong bana maresponsable o ang imong asawa di na magsigigyaw-yaw. Ayaw paningkamot ana. Ayaw paningkamot nga ang imong silingan di na mulibak nimo. Ayaw ana. Kapoy kay na di sa kumaningkamot nga mudako ang kolekta. Kanang kuan kay na stressful kay na. No? Unsa may paningkamutan? Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, tumano nako unsay gisugo sa Ginoo. Kana ragi atong concern, tumana ang sugo sa Ginoo. Mao na sa atong pangadji sa amahan namo, ang gitudlo gini Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unsa may gasunod ana? Ang kalanaw namo dayon sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Nindot kay pagka-arrange ni Jesus, no? Hala, sige, tumana ang kabubuton sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, di man unta ko ulipon, pero nagpaulipon ko sa tanan. Nganuman, kay ang sugo sa Ginoo nako, iwali ang ebanghelyo, luwasa ang mga kalag. Mao gini sugo sa Ginoo, luwasa ang kalag, iwali ang ebanghelyo. Nya, kinahanglan pag iday ka magminyo, aron ka makaluwas og kalag. Kinahanglan pa ka dili. Tapot lang. Oy, tubag. Hindi man mo mutubag. Di sa ka ingon dili. Depende sa sugos Ginoo. Og pananglita giminyo ka, luwasa ang kalag diha sa imong kaminyoon. Kung ako sad pare, wa sa kuminyo di na lang ko magkisi-kisi nga manghagad gyud ko sa madre nga magminyo tater ana. Di na lang. Aron lang yun ko makalawali sa ebanghelyo, aron lang yun ko makaluwas og kalag, kinahanglan yun kong magminyo, isipare, di na. Pero kung minyo, sad, okay na gyapon. Pero di na sa ko anak pare, ang ako sang pamaagi, di lisod sa gayong magminyo ko, nya gusto sang magpare. Ana, liminister na lang yun ka. No? Anya, lisod sa gayo, ikaw ron, babae ka, kinahanglan gid ka mahimong laki o na ka makaluwas og mga kalag? Ha? Kinahanglan gid ka mahimong laki aron lang gid ka makasangyaw sa ebanghelyo? Di na pagpakababae na lang. Unyag laki sa ka, kinahanglan gid ka mahimong babae aron lang gid ka makaluwas og kalag? Kinahanglan? Wa na kinahanglan sa kang mahimog yung laki, sana babae, bisag laki ka, aron lang yun ka makasangyaw sa ebanghelyo, wa na sad. Pasabot, puy unsay gihatag sa Ginoo. Nya ang Ginoo sad nga mo'y naghatag ana, mo'y nagdesign anang imorong kahimtang, og mo'y mitugot nga mahitabo ng maong mga butang, siya rasad ana mao'y muhatag nimo sa kalipay. Siya rasay muayo nimo. Natanawa imong bana, sugarol, gool kay ka, palahubog pagyod, nangabit pagyod. Tumana lang ang imong pagkaasawa. Ayaw lang pagpaningkamot nga mausab imong bana. Ang sa man nimo, pagpakaasawa sa bana nga sugarol, sa bana nga palahubog, sa bana nga hingabit. Pagpakaasawa. Tanawa, di ba maulian gina? Oh, mahimo sa na siya nimong bana nga sugarol, bana nga palahubog, ug bana nga hingabit. O di, banag asawa gyapon. Nya, luwas dili. Ikaw maluwas ka. Ngano man, natuman man nimo ang imong mission, ang imong role isip asawa. Nya ang imong bana maluwas. Dili, kay nagpadayon man siya sa iyang pagka sugarol. O nya,
Successful ka sa imong pagkaasawa. Ayaw pag-ingon nga, wa man ko kausab sa akong bana pader, dili jud ko successful. Wa man ko kaluwas akong anak, sige malangya po nagsuyop, akong anak sige malangya po nagtinapulan, di ako'y blamon sa Ginoo. Wa gyud mag-ingon Ginoo nga ikay manluluwas. Sugo ra gyud Ginoo no, isangyaw ang maayong balita aron maluwas ang kalag. Mo na ingon San Pablo, nagpadayon kog sangyaw ngadtos mga mahuyang ngari sa bisan unsang klases tao, pamasid nga maluwas nako ang kadaghanan. Pero ang muluwas, ang Ginoo, dili ikaw, sagdai og moadto kag langit nga ikaw rang usa, kaysa mangadto mong tanan sa impierno kuyog sa imong bana ug anak. No? Sagdai lang nago mga palahubog, padung naman na sa impierno. Kana mga nangabit, padung sa impierno. Kana mga tapulan, padung na sa impierno. Kana dagko kay kaon, nya di gyud manghuga sa gikanan, padung na sa impierno. Ana, kana siging panglibak, padung na sa impierno. Kana siging daot nimo, wa na. Gamay na lang kay nagkuwang. Taihop na lay kuwang ana ba? Wa na, ambak na nas kayo. Nya ikaw sad nga dili mo dawat ana nila, ikaw nga magsigig yaw-yaw batok nila, ikaw nga magsigig reklamo batok nila, patay ka diha. Makuyog sa kanila sa impierno. Kuha mo? Mauna. Si Kristo bitaw, diri sa Ebanghelyo, iyang giayo mga masakiton, giayo niya tanan. Paghuman dayon ato, nilakaw dayon siya, siya rang usa. Din man siya nagampo. Unsa man ang pagampo ni Kristo? Nangutana sa amahan. Nakaayo na kog masakiton, Father, nakatambal na ko ato nilang tanan, unsa may sunod. Ana, kaya di ta ka maong mangutana sa amahan, kita mo'y magsugo-sugo nato unsay sunod. Lord, niya naman ko'y sweldo. Di ka kaingon, Lord, niya naman ko'y sweldo, unsa may sunod. Ikaw, ala, niya na ko'y sweldo, tagpila gani rong cellphone, tagpila rong motor, tagpila ron ang TV ka ng dagko, flat screen, tagpila. Mao man ko'y imong sunod. Niya, kaya di man paigo sa, mangutang lang ko, kaya inigabot sa kong bonus, maimpas raning niya. Ana, mao na, sugod na kag pangutang. Niya, nagsugo ang Ginoo nimo pangutang. Nagsugo nga palitan ng cellphone, nagsugo nga palitan ng naang refrigerator, nagsugo nga palitan ng motor. Basigwa. O mao na makapastress nimo. Pangutanas Ginoo, Lord, niya naman ko'y uyab, unsay sunod? Tukhang o dili? Yan siya, ay lang anak kay kasal usa o gusto gyud ka, kasal usa niya kon. Aw di wagi gasto, kasal man usa. O di mo magsigig dit-dit, dili mo magsigig dito abang-abang ana mga sana kanang mga abanganan diha nga room. Mana dili way gasto. Di ba? Dili magsigi og kana ganing suroy-suroy ngadto anang mga hagunoyan, ngadto ang mga kuyanan, kabulihan. Di na mo magsigig suroy-suroy ngadto. Di pa mo mga tunok dito. No? Manyag matunok ka, di ka matitanos. Nya kana ra titanos ug di na matambalan, burot yung tiyan nimo na. Suka-suka pa ka. Patay ka diha. Lag tunok nga gamay, unya dako-dakong tunok. Mao na. Wala, di na jud ka mahitabo ana. Ngano man tungod kay nangutana man kas Ginoo. Pras nako pare, Lord, niya naman indako kaing kolekta. Sao man nako, mangutana gyud ko sa ihatag na sa Kristan. Aw di ihatag. Nya sa Kristan sa dikarot, Lord, gitagaan man kong Father, asam na iduwa sa computer. Ipalit og milk tea. Ana, oy, hilom dia oy, pangutanas Ginoo dia unsaon na nimo? Ayaw pagkuan. Lord, nilampos naman kong eskwela, unsa may sunod. Nipasar naman ko sa board exam, unsa may sunod. Ay, ni ka pasar. Yes, pasar. Sige, outing ta. Unwind ta. Saman overnight. Paris-paris, mga nag-uyab, wala, overnight. Hala, papatuyan gidito yung himo anang mga laway tanan, lab hubog-hubog, sayaw-sayaw ana dito sa beach, mag-outing adto sa bukid ana unya sa bukid ug sa beach wa day mga bitin diha, mapaakan kas bitin. Siging kupot-kupot anang mga murag bitin. Unya unsa ba hitabo? Sala. Mao day nay gusto des Ginoo day. Kay nipasar na ka.
Mao din na iyang gusto. Nya sa wa pa kamo pasar, hapit tanang santos imong gihikap, tanang santos imong gihikap. Ang mga kabot sa pari imong ipapandong sa imong wala ba kamo hatag og donasyon? Nya sige hatag na ana. Ka maura mangyapon pa dir hatag tag donasyon, hagbong man lang gyapon. Nya na lang ighuman. Nya nahinomdom pa kas pari paghuman wa na sad. Nahinomdom pa kas mga santos nga imong gihikap paghuman wa na sad. Naningkamot pa ka og sunod sa ilang kinabuhi pagpasar na nimo wa na sad. Diha ka na sayo. Pangutana gis Ginoo, ampo gyud, ampo. Nya human dayon matuman ang imong pagbuot. Nakanindot aning gisulti ni San Pedro pagkakita niyang Hesus, Lord, ang tanang tao Lord, nangita nimo Lord, sikat na ka Lord, viral na ka Lord. Ingon ni Ginoo, ilong da Pedro tanah mangadto tas unahan. Kaya ang sugos Ginoo nako dili ang pagpasikat, kung dili ang pagsabwag sa maayong balita sa tibuok katawhan. Nanabitang na magsigig pa-picture na ako. Pader, picture ta pader. Sikat na biya kay ka sa Facebook pader, sa YouTube pader. Akong nauna. Wa na ayo. Isa bitaw pa din ako. Ay, sus, ang importante, ang kolekta, dili na mo importante. Naman sikat-sikat diyan. Kung saan nagsikat-sikat ka niya, way kolekta. Yang kolekta, ihatag sa balik ngadto sa katawhan, ngadto sa simbahan. Tanawa, di ba di mo muto? Sige, manindog na ta.